mi piaci. Kien għal-ħabta tal-24 ta' wara nofsinhar ta' tnejn x'ħin il-medja Taljana irrappurtat li l-kantanta u żeffina Raffaella Carrà mietet fl-età ta' 78 sena. Kien żewġa il-koreografu Sergio Giappino li ħabbar il-mowt ta' Carrà. Huwa qal kif Raffaella marret għal-ħajja aħjar u qal li kellha talent eċċezzjonali. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Jisimha propju Raffaella Maria Roberta Pelloni u twildet f'Bologna fit-18 ta' Ġunju tal-1943. Hija bdiet il-karriera tagħha fl-età ta' 9 snin fejn ħadet sehem f'diversi telenovelli u films Taljani. Fl-1965 hija mxiet lejn l-Istati Uniti fejn hawnhekk iffirmat ma' 20th Century Fox. Carrà ippreżentat u żifnet f'diversi programmi Taljani. Fl-1971 ħarġet il-kanzunetta famuża Tuka Tuka. Si chiama Tuka Tuka Tuka, l'ho inventato io. Tul it-tmeninijiet u d-disajnijiet, Raffaella Carrà ippreżentat diversi programmi li kienu segwiti minn diversi Maltin. Fost il-programmi li se jibqgħu marbutin magħha hemm Caramba che sorpresa. Caramba che sorpresa! Ma che sorpresa! Qualche volta ti fa. Ta' min jgħid ukoll li hija ma kienx magħrufa biss fl-Italja, imma wkoll fi Spanja u fl-Amerika Latina. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Riċentament fl-2011 hija ħadmet ma' Bob Sinclair fuq il-kanzunetta Far l-Amor li kienet indaqqet kullimkien u daret mal-erba' tirjieħ tad-dinja. F'dik is-sena wkoll hija ppreżentat il-punti tal-Italja fil-Eurovision meta l-pajjiż irritorna f'dan il-festival. We are really happy to be back. Sfortunatament Raffaella Carrà kienet marida iżda ma kienitx ridet turi dan il-fatt sabiex tirrispetta lil ta' madwara. Qabel mowta hija staqsiet sabiex ikollha tebutta l-injam sempliċi. It-telfa ta' Carrà ixxukkjat l-Italjani fosthom diversi artisti li ħadmu magħha. Fost dawn hemm Gianni Morandi u Peti Bravo li sellmu l-memorja tagħha.